na Yesu yarinze umwanya. Nubwo Yesu yari Imana, ntabwo yakoze igitangaza ngo avuke hatageze. Nawe yarinze amezi 9 kugira ngo yubahirize umwanya. Wibuka umunsi Mariya yamubwiye ngo kora igitangaza, twatasha ubukwe kandi ubu bukwe ntibwoba mwisoni uburimo. Yesu yaramusubije ngo muvyeyi, kubera ikatamushubije ngo mama. Icyatumye atamusubiza ngo mama akamwita muvyeyi, ijabo ntimuhaye munyita umuvyeyi, sawa? Icyatumye amubwira ngo muvyeyi ntamubwire ngo mama. Mama iyo amubwira ngo mama, yaragiye kumubwira amasano y'umubiri kuruta amasano y'umwuka. Yaramubwira ati mu mwuka uri umuvyeyi. Aramubwira ngo muvyeyi, tubigendanyemo dute kwigihe canje cyo gukora kitaraga. Imana igira icifana n'umwanya, nurambirwa ni kurwawe. Yego, Imana izishaka ngo wihangane itananiwe kugukiza. Wumvishe rumuri, Imana izishaka ngo wihangane itananiwe kugukiza, itabuze ibyigu. Mu masengesho yose wasenze turagora Imana kuko nturasenga, nturayisaba ikidafite kandi nturayisaba ikidashoboye. Ariko igituma itarabikora nuko itarabishaka. Kubishaka rero niyo masano Imana igirana n'umwanya. Ako mwakumvishe dakere gute ngo wa mbere. Yego, Bibiliya iravuze ngo iryo joro umwami abura ibitotsi, niko gutegeka ko bazana igitabo cy'ubucurabwenge. yego, bagisomera umwami. Basanga byaranditswe yuko Moridekayi ari we wareze abagabo babiri bo mu nkone z'umwami zarindaga irembo, Bigitani na Tereshi, yuko bashakaga kwica umwami Asuwerusi. Umwami arabaza ati, mbese Moridekayi wo hari ishimwe cyangwa icubahiro yahawe bamwitura ibyo? Bagaragu b'umwami babahereza baramusubiza bati, ntaco yahawe. Umwami arabaza ati, ninde uri mu rugo? Kandi ubwo Hamani yarahagaze mu rugo rw'imbere ibwami, azanwa no kuvugana n'umwami ngo amusabe kumanika Moridekayi ku giti yamwiteguriye. Yego, Abagaragu b'umwami baramusubiza bati, Hamani ni uri mu rugo. Umwami ati, naze. Nuko Hamani araza, umwami aramubaza ati, umuntu umwami akunze kubaha yagirirwa ate? yego, Hamani aribwira ati, hari uwo umwami yakunda kubaha kunduta? Hamani asubiza umwami ati, uwo umwami akunze kubaha bazana imyambaro y'umwami y'ubwami, umwami aje yambara n'ifarashi umwami agenderaho itamirijwe ikamba ry'ubwami. Maze iyo myambaro n'iyo farasi babihe uwo mu batware b'umwami barusha abandi gukomera, bayambika uwo muntu umwami akunze kubaha, bamugendeshe mu nzira yo mu murwa ahetswe n'iyo farashi, barangurure imbere ye bati, uko niko bazaja bagenza umuntu umwami akunze kubaha. yego. Nuko umwami abwira Hamani ati, huta wenda imyambaro n'ifarasi ukuvuze, ubigenzereze utyo Moridekayi umuyuda wicara ku irembo ry'ibwami, ntiyagira ikintu kibura mu byo uvuze byose. Amen. Amen. Urakoze cyane. Yego. Uzi gusoma igitabo neza kabisa. Imana iguhereza umugisha. Dushimiye Imana muri uno mugoroba wa none kuko tubaye imbere y'amaso y'Imana. Uyu munsi twari tuwutegereje, twarabusengeye. Ubwo twasenze Imana ikumva, ikaba iwutugejejeho, tubishimiye Imana. Imana ihabwe icubahiro. Turashimira ishengero rya Kona, abayobozi baryo batwiyumviriye bakadutumira kubana nabo mu gatondo. Mwarakoze cyane, Imana ibaheze umugisha. Turashimira umuryango wa Ngoma watwiyumviriye, baradutumiye bwa mbere, basanga amatariki bifuzaga kugira igiterane yahuye n'ubundi butumire twari dufite, biba ngombwa kuko arindi kugira ngo tubane. Uwo mwete nuko kudutekereza mwadutekereje, turabibashimiye kandi Imana ibahera umugisha.
turashimira Imana ku bwanyu mwese, abatumire batumiwe, abaririmbyi mwakoze cyane kwitaba kuko ariko kwiza. Imana ibahereza umugisha. Ntabwo nza gutwara umwanya muremure, muri ko murabona ko umuhango nyirizina utaraba, n'abandi baririmbyi benshi ntibararirimba, ariko nashatse kuvuga rino jambo rimeze nk'ubuhanuzi. Ni jambo kandi ni ubuhanuzi. Abwirwa bose ariko akumva beneyo. Iri jambo ndari batuye mwese abari hano, igituma uri hano nuko Imana yashatse kugira ngo uryumve. Cyane cyane ndituye umuryango wa Ngoma, ndituye abaririmbyi bari hano, ndituye abavuga butumwa bari hano n'abakozi b'Imana, namwe abakristo mwese. Imana ishimwe. Hano dusomye amagambo, aya ni amakuru yabaye, ni ibintu byabaye, ntabwo ari bene ya migani yo kuvuga ngo inkoko yaravuze cyangwa impyisi yaragiye. Hari imigani bazabavuga kandi bazabaca umugani ngo umugani ugana kariho, ariko aya ni amakuru yabaye kandi ni amakuru y'ukuri. Muzi ko muri iki gihugu cy'uyu mwami yari umwami utameze nk'abandi bami. Bazabigereranya nk'ubu ngubu, urabona uriya mwami ubutegetse leta zunze ubumwe zahanye naka, agategeka amareta nka 50 canke 70. Niko Ahasuwerusi yari ameze, kuko baza bavuga ngo yari ategetse intara 127. Izo ntara igihe cyabo bazitaga nk'ibihugu. Bikwereke kuko yari asunze icubahiro abo twogihereza abategetse ibihugu byabo kuri none, kuko yari ategetse abantu benshi. Uyu mugabo yakoze ibintu byinshi abandi bakuru batagiye bakora. Yagize ibirori zo kwerekana ubwami bwiwe n'imigambi yiwe na vision y'igihugu yari afite n'abami. Hamagaza abami, ahamagaza n'abakuru b'ibyo bihugu yari ayoboye, akora ifete. Muri ko muranumva neza, akora ifete, akora ibirori bigira amezi 6. Bacu n'ubu ngubu abatunzi barahaba mu isi, ariko nta wundi muntu wari wagira ibirori bikagira amezi anganago. Ukwezi kukaza kuza kugashira, ukundi kugashira, amezi 6 arashira. Ntabwo ari ijambo rya commentaire, byanditse mu gitabo cya Esteri igice cya mbere, ugisome urahasanga aya magambo. Bukeye muri ibyo birori yerekana ubutunzi bwiwe n'ubwami bwiwe n'ubwenge bwiwe. Nyuma yaho aravuga ati ngiye kubereka umugore wanje witwa Vashiti. Aramuhamagara, ni amakuru muzi, Vashiti ntiyamwitaba. Hari abantu benshi baza bashaka gushinja Vashiti kugarariza no kutumvira umugabo wiwe, ariko abigisha ba Bibiliya bazi neza ukuntu Ahasuwerusi yari yahamagayemo Vashiti. Nta muntu wo kwitaba. Condition yamuhaye kugira ngo aze muri ibyo birori byarimo abo bantu ameze, nibyo zananiye Vashiti, kubera kuko yari umwami wiciyagisha nkota. Abajanama be baramubwira ati uriya mugore yagusuzuguye, ariko nta kundi yari yamusuzuguye, yari yamutegetse amategeko akomeye. Aramwirukana ngo amare, aravuga ngo nibagende bamushakira umugeni umwe mu bihugu 127. Competition z'abanyampinga ziba hano tukazibona. Bakagenda bagakora ijonjora mu ntara, bakakora iki, bamara hano mu murwa mukuru bakahatuma abakobwa batsindiye hirya no hino. Ni umurimo uzukomera. Ubu ngubu wabayemo na kidobza, murimo kumva kuko ibintu byabaye ibindi, abantu bakabifungirwa, abandi bakamererwa nabi. Noneho bikwereke kuvuga ngo batora umwana w'umukobwa umwe mu bihugu 127. Yewe baragerageza, hatorwa umukobwa witwa Esteri. Uwo Esteri ntabwo yari umwene gihugu, yari umukobwa w'umuyudakazi.
ntiyari afite se na nyina, ntiyari afite musaza wiwe, yari yararerewe kwa mwene se wabo witwa Morodekayi. Nimuvuge ngo amen. Imana izitora uko ishaka, igakora uko ishaka, ntawe uzuyikoma mu nkokora. Haleluya. Abantu bo gushigikira bikaba byiza, batana gushigikirana nanone biza biba byiza, cazi mushigikiwe n'Imana. Nimunyemerere muvuge ngo amen. Uyu mukobwa amaze gutorwa, Morodekayi amubwira conditions zitatu. Aravuga turatoba ugiye bwana, ngiye kukubwira ibintu bitatu utazokora, ukavuga ubwoko bwawe. Amen. Ishobozo zaguhereza uzugico, ntukagaye kandi ntukigire uko utari. Uko Imana yakuremye abari kuzoguma, niba gushima bazogushime, niba tagushima bazokugarura. Uwo mwana w'umukobwa aragenda miryo banga, araceceka. Bukeye haza umuntu utarumvise uyu Morodekayi, umugabo witwa Hamani, amwangira ubusa. Ariko abigisha ba Bibiliya bazavuga ngo Hamani yari umwagagi. Umwagagi niba abandi Imana yabwiye Sawuli ngo ugende nubafata uwice bose ubamare, tubabarire umwiza n'umubi. Noneho Sawuli arakosha ntiyabica. Samuel amubaje aravuga ngo nahasanze inka nziza, nahasanze n'abagabo beza, n'abahungu beza, n'abakobwa beza, ndavuga ngo mbazane bazabaza gukorera Imana. Urumva condition zo kutambarirwa ibibi. Reka nkubwire iki kino kintu muvandimwe, kikubwiye bukaya nitonze kandi nciye bugufi imbere yawe n'imbere y'Imana. Umva, ikintu Imana izikubwira gukuraho ku buzima bwawe, haba naho waba ufite condition zo kwereka abantu ngo ukigumane, kizokubyarira akarambaraye nk'inzira. Kuko iyo Imana ivuze ngo reka iki, uzogerageze gusenga Imana, Imana iguhereza imbaraga ukireke. Iyo utakiretse kiza kigaruka wowe kikakugirira nabi cyane. Muri barya bagagi Sawuli atarimbuye nibo babyaye Hamani. Nimuvuge ngo amen. Hamani ababazwa ngo nuko Morodekayi atazamwumvira. Aragenda akora operation, abwira abami, babwira mu butegetsi, baravuga bati aba bantu bakwiye gukurwaho, bakishwa bagashira. Ukeye amakuru agera kuri Esteri atinze. Ariko ico twasomye, Morodekayi yumva abagabo babiri, uwitwa Bigitani na Tereshi, bahaye baje inama yo kwica Ahasuwerusi. Ariko zumvwa n'umugabo wa Esteri. Esteri we ntiyarazi ayo makuru, kandi na Ahasuwerusi ntiyarazi kuko Morodekayi ari mubyara we. Ahangaha ngiye kugera ku buhanuzi, iminota bampaye sinyirenzamwo n'umwe. Nimuvuge ngo amen. Amen. Aragenda burira Ahasuwerusi, aravuga ati bano bantu bagiye kuduhekura. Baburira Ahasuwerusi ngo babigenzuye basanga ariko biri tiyabeshaga. Bafata abagabo barabahana. Bamaze kubahana, noneho ya magambo Morodekayi yavuze, baragenda gusa barayandika. Barandika mu gitabo, baravuga bati abagabo babiri bari bagiye kwica umwami, Bigitani na Tereshi, aburirwa n'uwitwa Morodekayi. Ntiyapfa, barabyandika barabicunga. Ariko Morodekayi atahira aho. Nta jambo na rimwe, nta kumuhemba, nta kugira gute. Bukeye Hamani amaze gukora iyo operation yo kubica, nanone Morodekayi arabimenya, atuma kuri Esteri. Aramubwira ati wabimenye, njewe n'ubwoko bwawe twaguzwe kugira ngo dupfe. Esteri aravuga ati sawa, sinosanga umwami. Hari itegeko rivuga ngo umuntu nasanga umwami atamutumiye azapfa. Morodekayi aramusubiza ngo Esteri we, wikwibwira kuko ari wewe wenyine uzokira mu isi. Ahari icyatumye Imana ikwimika kugira ngo ube umwamikazi, kwari ukugira ngo uzogira umumaro mu gihe gisa n'iki. Hanyuma Esteri na umukobwa w'umuyuda nyine aravuga ati mugende musenge Imana mwirije ubusa mugira iminsi 3, ngo ngiye gusanga umwami nirengagije itegeko, nimba ari ugufa nzapfa. Baragenda barasenga, asanga umwami.
agituruka nk'ahariya kuko yariho ubuntu bw'Imana. Nimuvuge ngo haleluya. Umwami araza ngo amare gushika, umuntu wari utegereje kuvuga ngo niyenda ngo aramwica, amubaza ibibazo bibiri. Ikibazo ca mbere yaramaje ngo Esther, urasaba iki ngo ugihabwe? Ikibazo ca kabiri, urashaka iki ngo gikorwe? Aramubwira ngo haba naho hoba umugabane wa kabiri w'igihugu canje ndawuguha. Esther ntako yasabye ntaki, ariko kubera kuko yariho ubuntu bw'Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya, haleluya. Baturirimba indirimbo ivuga ngo mbega ubuntu butavugwa bwankuyeho urubanza, ntaco nari kuzakora ngo nemerwe n'Imana, ariko amaraso yawe mwami. Imana ihabwe icyubahiro. Imana ihabwe icyubahiro. Abari hari inyuma ko muranumva, nimuze tubane tugiye kurangiza. Nashatse kukubwira ijambo rimwe ngoma, uyu munsi ni wowe uduteranije, ariko ndiko ndaribwira n'aba mwese ukumuza muririmbira Imana cyangwa ugakora igikorwa. Hari umuntu uzi ukora igikorwa ntubone resultat ubwo ngubwo, ariko ndakubwiye ngo igikorwa cyose ukorera Imana haba naho utobona impembo zacu kiza candikwa mu gitabo cy'Imana. Nyuma yaho ikintu nashatse kuvuga ikintu cyo kwibukwa n'Imana. Baragenda barasenga, ngo bamare gusenga Imana ituma umwami atabona ibitotsi. Iri jambo mperuka kurivuga ahandi hantu, kandi reka nkubwire mbibwirijwe n'Imana. Hari abantu muri twe cyangwa hari umuntu muri twebwe, hari abantu bagiye kubura ibitotsi kubw'igikorwa kimwe gusa woba warakoreye Imana. Ababyizeye muvuge ngo amen. Ikababuza ibitotsi. Iyo Imana igiye kukwibuka hari abizibuza ibitotsi, cyangwa iyo Imana igiye kukwibuka hari abiziha ibitotsi. Ababaza umwami ati Moridekayi yagize gute? Ati yaburiye umwami ubwo Bigitani na Tereshi bari bagiye kumwica, babigenzuye basanga ariko biri, umwami ntiyabagipfuye. Ngo bahindura iyo page, agatabo kamwe ka commentaire ya Bibiliya ndiko kaza kavuga ngo bahinduye page, mpemu yera abwira umwami nimugaruke kuri iyo page, muravuze ngo uwo Moridekayi ninde? Bati ni umuntu w'umuzamu uba hariya, yarakuburiye, mwasanze ariko biri. Ego. Ngo abaza ikibazo, ngo arabaza ngo se Moridekayi uwo nguwo hari neza bo baramugiriye bamwitura ibyo ngibyo? Ngo baramusubiza bati ntayo. Ego. Ntayo. Atego ntayo. Tegera nkubwire, igihe kizogera sinzi ngo ni ryari da, sinzi ngo ni ryari. Bishobora kuba ari none, bishobora kuba ejo, bishobora kuba hari igihe uzukorera Imana. Waririmbye indirimbo nyinshi, jewe wigeze kuririmba indirimbo twahuriye nawe mu gisagara ca Kenya, ari jewe kandi uhaye wigisha uhaye uririmba indirimbo imwe, fata gusa verse imwe, ni verse ivuga ngo ndi umuhinzi w'umurava, nakonza namasigaraho, ibindi byose uzugumuka biririmba, ariko naka verse kavuga ngo ndi umuhinzi w'umurava, ndiko ndabagara mfumbire kugeza nejeje. Umuhinzi ategereza imyaka yiwe y'ubutaka y'igiciro, akayitegereza yihanganye kugeza ubwo azobona imvura y'umuhindo n'iyitumba. Ngo abariko namwe mutegereza, kuko kuza k'umwami Yesu yaza kuzoza agaruka, cyangwa kukuza gushikiriza isezerano. Azaza ntazareka, bipfa kuba ari Imana yabivuze. Imana ihabwe icyubahiro. Ngoma nimba hari ikintu kiza kigaragaza da ni isezerano, ariko nguhumurize, isezerano rigira mubi ntiryica, rigira mubi ariko ntiryica. Isezerano riza rikugeza ku buce nk'ingwate, ariko ntiryo kwica.
ryamara rigasohora. Kandi hari abaza bafashe ibigeragezo by'isezerano kugira ngo bagusonge, kandi baza baca umugani ngo umusonga ntuzawisha nk'isongereza. Ni ngusoroma ibimusumba ngo ntazatora ibimutokoza. Uri kurasoroma ibigusumba nutokora, kuko uhaye usoroma ibiri hejuru yawe, tukabitwa uzitokore utegereza Imana. Mbivuze ndi mu iteraniro ry'abantu, ube umuhinzi w'umuravu utegereza isezerano ry'Imana. Bwarakeye Imana ibuza Hasuwerusi bitotsi, wambwira ngo ku buriri bw'umwami hari ibiheri cyangwa hari imbaraga sa. Ariko imirimo Morodekayi yari yarakoze, nimugire guca mu izina rya Yesu. Imana ihabwe icyubahiro, atukuzwe. Ituma umwami abura ibitotsi. Hari indirimbo uzoririmba icamba ngo ibe muri iyi konseri y'uyu munsi wa none. Reka subire mvuge kano kandi. Hari igihe twebwe abari muri iyi konseri, haleluya, Amen, woririmba ariko kumvwa n'abatari hano. Ngoma ntugatora bukorera da. Couple famille ni guhamagara ngo uzuririmba uzogenda. Niba guhamagara muri stade uzogenda. Niba guhamagara mu itorero ritoye uzogenda. Niba guhamagara uzi, nimuvuga ngo amen. amen. Ntuzi aho uzoho, ntuzi aho bizerera. Ikintu kigoye gutegereza ni isezerano ry'Imana. Nimuvuge ngo amen. Amen. Imana nibiba ngombwa ngo wihangane, uzofatikanye nayo kwihangana. Kubera ko Imana izitinda gusubiza umuntu, reka nkumenyeshe ngo Imana ifite ibyifana n'umwanya. Nkabene kwa kuri bazavuga ngo uyu nguyu ni nyirarume wuyu. Umwanya hari ico bifana n'Imana direct, bifite isano rya bugufi. Imana iza yubaha umwanya kuruta amasengesho yawe. Nimuvuge ngo haleluya. Amen. Imana iza yubaha umwanya we. Imana ntiyo kwita ku marira yawe ngo iguhereze umwanya wayo utarashika, kuko ikifana n'umwanya kiraruta ico mufana wewe. Nimuvuge ngo haleluya. Amen. Reka nkubwire ikintu umwanya ufana n'Imana, kugira ngo uzuririmba wihanganye, kugira ngo muzamuririmba mwihanganye mama. Imana ishimwe, atukuzwe. ikintu Imana ifana n'umwanya ni igiki? Umubyeyi azasamina yamara akabimenya kuko yayisamye, ariko haba naho yomurusha gute, haba naho yoyirwarana, tiyovuga ngo ivuke hataragera. Imana izivuga ngo warwara yakugwa neza, ihangana igihe kizogera. Nimuvuge ngo haleluya. Tukuzwe. Uzugenda ugahinga na Yesu yarinze umwanya. Nubwo Yesu yari Imana, ntabwo yakoze igitangaza ngo avuke hatageze. Nawe yarinze amezi 9 kugira ngo yubahirize umwanya. Wibuka umunsi Mariya yamubwiye ngo kora igitangaza, twatasha ubukwe, kandi ubu bukwe ntibwoba mu isoni uburimo. Yesu yaramusubije ngo muvyeyi, kubera ikatamushubije ngo mama. Icyatumye atamusubiza ngo mama akamwita muvyeyi, ijabo ntimuhaye munyita umuvyeyi, sawa. Icyatumye amubwira ngo muvyeyi ntamubwire ngo mama. Mama iyo amubwira ngo mama, yaragiye kumubwira amasano y'umubiri kuruta amasano y'umwuka. Yaramubwira ati mu mwuka uri umuvyeyi. Aramubwira ngo muvyeyi, tubigendanyemo dute kwigihe canje cyo gukora kitaraga. Na Yesu yarinze umwanya. Nubwo Yesu yari Imana, ntabwo yakoze igitangaza ngo avuke hatageze. Nawe yarinze amezi 9 kugira ngo yubahirize umwanya. Wibuka umunsi Mariya yamubwiye
ngo kora igitangaza twatasha ubukwe kandi ubu bukwe ntibwoba mu isoni uburimo. Yesu yaramusubije ngo mubyeyi, kubera ko atamushubije ngo mama. Icyatumye atamusubiza ngo mama akamwita mubyeyi, ijabo ntimuhaye munyita umubyeyi sawa. Icyatumye amubwira ngo mubyeyi ntamubwire ngo mama. Mama iyo amubwira ngo mama yaragiye kumubwira amasano y'umubiri kuruta amasano y'umwuka. Yaramubwira ati mu mwuka uri umubyeyi. Aramubwira ngo mubyeyi tubigendanyemo dute kwigihe canje cyo gukora kitarage. Tumuhaye umbwira ngo turubuze ibintu. Nono Maria aritaba aragenda abwira abahereza, arababwira yemwe uyu muntu ntaza akora igihe trubriza la foya kontaliza. Uyu muntu ntaza akora igihe kitarage, ariko igihe agogonokerwa isababwiye mugikore. Tegera kano kantu ugiye kuvuga. Kirya gitangaza cyo guhindura amazi divayi nta produit yashizemo atashizemo isukari, cari igitangaza cy'igihe kitarage. Ni nkuko kwigitangaza primatire. Nimba guhindura amazi divayi ntaco yashizamo cari igitangaza kibaye igihe kitarage. Ubu ngubu igihe cageze kuragira ngo nukorera Imana izogukorera igihe gitangaza, izogukorera igitangaza cy'igihe cyuzuye. Sawa, reka ngaruke ndangiza. Yoshamwe Imana igira icifana n'umwanya nurambirwa ni kurwawe. Yego Imana izishaka ngo wihangane itananiwe kugukiza. Wumvishe rumuri. Imana izishaka ngo wihangane itananiwe kugukiza itabuze ibyigu. Mu masengesho yose wasenze turagora Imana kuko nturasenga nturayisaba ikidafite kandi nturayisaba ikidashoboye. Ariko igituma itarabikora nuko itarabishaka. Kubishaka rero niyo masano Imana igirana n'umwanya. Ako mwakumvishe dakere gusa. Umva rero umwama buri bitotsi. Le même jour Hamani yaje gusaba Morodekayi ngo amwice. Kubwira abantu baraye badasinziriye. Morodekayi yarazi ko bucamanikwa ntiyasinziriye. Hamani yarazi kuko buca akaja gusaba Hamani ngo amumanike ntiyasinziriye. Esther ntiyasinziriye. Abayuda ntibasinziriye. Bari abantu biwabo wa Hamani ntibasinziriye. Igihugu caraye kidasinziriye kugira ngo Morodekayi yibuke. Hari umunsi hakaba n'isaha izwi n'Imana yonyine, itazwi n'abakwanga, itazwi n'abagukunda, itazwi n'abakuvuga neza, itazwi n'abakuvuga nabi, itazwi n'abakuvuga ukuri, itazwi n'abakubesheye. Imana yawe mwisangije gusa umunsi umwanya mwisangije wewe n'Imana yawe. Nimba hari unyumvise avuge ngo amina. Amen. Humura uwo mwanya n'uwawe n'Imana gusa. Umwami arabaza ngo mbega ninde uraho mu rugo? Baramubwira bati ni Hamani. Ayindi mwumva ukuntu Imana izi bikorodona. Umwami aravuga ati Hamani nanje niwe nashakaga, yari umudiplomate. Aramuhamagara Hamani. Uwo mwami akunze kubahaza mugira gute? Avuga bya bindi byose twasomye simbisubiramo. Okay. Aramubaza ati mbega ibi ngibi ndavyumvisha. Uzi umuntu witwa Morodekayi? Ati Morodekayi nzi Morodekayi umuntu w'umusoja uba hariya kwiremba. Ati nuwo nyine bambwiye kuko ari umunyeza. Ngo akira shenete wavuze, akira igikomo canje wavuze, akira n'urupeta rwanje wavuze. Kandi ntabwo yamuhaye alliance, nta uzugabira uwundi alliance. Yamugabiye urupeta rwa nsumba zose.
urupeta rwa nsumba zose n'urwiki n'uruvuga grade n'uruvuga icubahiro. Nuba n'umuntu wese wambaye urupeta kuri nsumba zose azoba rwambariye ishari nuko ameze surwiwe n'umugore wiwe. Urunguru nirwo rwiwe rwanje na madamu wanje sino rukugabira. Ishatumye yambara urupeta rwa nsumba zose. Tegera kano kantu. Imana ngo yari ivuze ngo kuva no munsi nkuye Morodekayi kucava kugeze mukuru. Kandi ubu delivra ubukuru nkugize ni wewe na Hasuwerusi. Nico cyatumye Hasuwerusi atanga ipeta yiwe iva ku rutoki rwe ija ku rutoki rwa Hamani. Morodekayi. Okay. Hamani hari agatabo ka commentaire nasomye karavuga ngo akatweta arahumirwa agwa igihumuro. Aravuga ngo kandi ari bari we umukorera ibyo ngibyo. Mu Kirundi haravuga ngo unyaruse. Twasomye ahantu havuga ngo ugire vuba wihute uzihutisha. Imana ngo iravuga ngo rya josi warugiye guca genda uryambika umukufu w'izahabu wewe nyine kuko kayisheva mu kanwa ka nyirayo. Wewe warugiye kubikora abari wowe ubikora nyine kandi cyarapfu akira urupeta umwambi karamwambi. Tegera kantu kaza kanezeza. Hamani Morodekayi ngo akinguye urugi mu gitondo kugira ngo Hamani yinjire aje kumusabaga ngo afe. Ngo mu ijuru baravuze ngo ubungubu umukinguriye nibwo bwa nyuma. Umukinguriye ari mukuru nuja kuva ibwami noneho nawe aragukingurira. Ariko Imana izihindura ibintu Mana. Hari umunsi Imana izokwibuka ngome. Aya magambo yaraherutse kunzaho arandemerera ariko numva nsuniswe kuyahereza umuhungu umwe twigeze kubana yari umuririmbyi ngo bucahura n'intambara nyinshi. Ndamubwira nti sinzi uko Imana izogutabara, sinzi nuko Imana izokwibuka, ariko Imana igiye kukwibuka. Ari mu kanisa ejo bundi ngwashe kunyandikira mbona aranditse ngo muraho mushumba ntego ngo ndi naka ntego ngo ndi muri Koreya yefo ya rugu ati yefo naringize ngo none ni ya ruguru. Ni yurati wagiye kugira gute? Ati nagiye gushaka akazi. Ati nkubwire n'iyindi nkuru ati narakabonye. Warakabonye? Ati tuzuhembwa ngahe? Arayambwira. Nyababwire oye ni ibanga ryacu nawe. Ariko si make. Imana ikwibuke papa. Peu importe aho waciye. Peu importe ibyo bavuze. Peu importe ibyo wabonye. Uri umuhinzi w'umurava. Bagara kugeza wesheje. Abaririmbyi bose bari hano mubagare kugeza mwesheje. Ibikorwa byiza mwakoze. Mwakira ijambo ry'Imana.